Ya kamet yap jong usamla nongking lieng u bakirteng ulatay lang ringa ar flies namrta u balangam jyllop hagapor ba udang kit ya kilaingot kinongwan Shanghai haga jaka jungok kai ba paunam Wahrew Sohbar ayo ban seino hadien ar sngi jong kajingwa dagidkan nakakinhun State Disaster Response Force SDRF haga arpuway trik nailar. Layat hu baya kini kinongwan Shanghai lalawan pelat daki trashno Henry uni nongking lieng laong ba ula syara haka Hadien kajing pentip na kalyang ka DDMA East Khasi Hills kakinhun na ka SDRF but Special Rescue Team jong ka Fire and Emergency Services kila penong kajingwat haka arpo tarik nailar daka ba pendankam na kilieng RIB boat kisainar siya kihok bat kisum Henry kim shim lalap din satya. Henry haka arpuway trik nailar haka por kumbasan sting janmiet kinong tong dok kai kilayo iya kamet yap ka baper hak na kawa bat na kalyang kidukot ka SDRF da ka jingarap jungi trashnong bat kipulit ka bhola ganj kilala pan seno ya ka kamet yam bat hadin na IT no siya kipulit banle ya ka badan kam. रिस्की हो गया तो ये नीचे जा रहे हैं मतलब उस तरफ क्यों लेके जाना चाहिए ये पूरा अभी फ्लो ज्यादा वाटर का पानी का फ्लो ज्यादा उस तरफ ज्यादा है यार फंसा के रख देगा ये नीचे जाते ही जा रहा है ना बेग जा रहे हैं आगे की तरफ भी जा रहे हैं बेग जा रहे हैं पूरा जाएगा तो पीछे ही जाएगा ना मारेगा ही गया 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 वो पूरा गिर गया पानी भी पूरा गिर गया अरे यार ये साइड में जाने वाला था वो कहाँ लेके चला गया ये क्या कर दिया भाई